turashuje mwese dukurikiye kuri iyi chaîne, dushimira abamaze gukora subscribe, tunagusana nawe wageze ari ubwa mbere ko wakora subscribe kugira ngo nawe ujye mu muryango wacu mugari. RIB igiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugiye gutangiza ikipe y'umupira w'amaguru aho izarushanwa muri shampiyona y'u Rwanda. Mu Rwanda usanga ibigo bitandukanye haba ibya leta, iby'abikorera bifite amakipe mu mikino itandukanye iri mu mupira w'amaguru, volleyball, basketball, handball n'indi. Impamvu amakipe aba arashinzwe usanga ari ukugira ngo abahuze n'abaturage ndetse ajya aba n'umuyoboro wo gutambutsa ubutumwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry aganira na Igihe yemeje ko nabo bagiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru nyuma y'uko byari bimaze iminsi bivugwa. Yagize ati yego iraje vuba aha, turi mu myiteguro twegeranya ibisabwa byose. Umuvugizi wa RIB yavuze ko bazashinga iyi kipe kugira ngo bayikoreshe biyegereza urubyiruko ndetse barugezeho n'ubutumwa butandukanye. Yagize ati ahantu hose bashobora kuduhuza n'urubyiruko tuzahagana, aho batazadukundira wenda bizaba bitewe n'izindi nshingano. Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu ariko turusanga mu byaha bitandukanye, gusa ntabwo twifuza gukomeza kurubona mu byaha. Mu minsi ishize Dr Murangira Thierry ubwo yaganiraga na B&B Kigali FM yari yabibajijweho avuga ko bazabitekerezaho bakaba bashinga ikipe y'umupira w'amaguru.